Wakagita nande siasa cha Meru itekonyia ende iremata obore ntukwigwita na mbere bwarua ne MPATHU gatigati KANGABANA KAWIRA na munini wawe MUTUMA ntwithinkia MPATHU nichionekete kinya gukuchiria MIARIO kathumba na kinya rwato kwa KUMATA nkuruki bobwizite uria gwati mbaru KANGABANA KAWIRA na munini wawe MUTUMA bonekete gwikania migwi akanywa. Mwandiki wetu wa Nteto Morgan Mwitini akwenja kire Gîchunki gya siasa. Nandi gutina nkanja kana uitho kana gwatata uria gukari ni ati mantu jachamuki kauma ndene ya kaunti ya Meru. Burabu werune ni ati Gavana KAWIRA Mwangaza na munini wa Reverend MUTUMA ntwithinkia bate amwe. Jonde jambiririe nteto cha MUTUMA ntwithinkia gutunywa ngari na ritingugi obisi nawe kubutwa ikwambiria gutambaja kirengero egone. Ni untubura mabisa bathirikari ya kaunti ya Meru bashumirie kumeneria amwe na kuria MUTUMA ntwithinkia aumira werune atherie. Kurigara muno ndi kuigua deputy ngavana na utunywa ngari no ntu mirane riri ngari ine. Akinyeka rero akiorwa kwina thine Teo kuria kinyeka rero akiorori ageciria andiki yerwa mirete omba kurerwa ngarine kira tuonete mantu ja kuendelea muno mitandaone na mantu ja yakiendelea mitandaone muntu ura responsible kana muntu ura omba kuga mantu ja ura ja kali na antu bagetekania John deputy ngavana. So batu kira tuonete tuona kwina kaichi kareo kidogo ni rira tukuona ene information ya ati tripo ni kansitwe na ate kumira ugete kansitwe tukona akirwa ngarewe ne atunyi na ate kumba kuma ugagigitete atia. That's the only issue that we have. Amone Jonde kagitene kau MUTUMA ntwithinkia nawe na ciataira gutetera na kurwira Gavana KAWIRA. Mama na kuambia niko nyuma yako kindete. I'm solidly behind you kwa sababu ninajua ulipozunguka Meru watu walisema Gavana ni mama, hawakusema Gavana ni MUTUMA. Na wale ambao wanasema wanaenda kutafuta deputy governor, unatafuta deputy governor na deputy governor kuna mwenye ameshikilia kama kwenda deputy governor Bere Meru. And we have one governor, Her Excellency Mama KAWIRA Mwangaza, ambaye Mungu amembariki na uongozi kwa wakati huu, na deputy wake ni mmoja anaitwa Reverend MUTUMA ntwithinkia, na niko na yeye hapa kwa hapa kumshika mkono ndio wa Meru wapate maendeleo. Loi tukoro na Gavana onge yoyo. Okay, Gavana mzima ana red carpet na ngali kwa haikuwevi ambu. Hivyo tukona MUTUMA au kila akwa mana Gavana niko na imani akarathi. Akara ntomuro mutana kabira. Kagitaga kaiga nkarari ethirwa Gavana na munini wawe bari amwe kathingatira au nyumene nande MUTUMA wengo araumira na gukia imami arauga kauma na inyiritwe ngugine untubura ekire weru ni ati bwareterete ugima bwawe thina na kinya agita kiro nawe Gavana KAWIRA aramuchokeria. Nande mpongere juguri obisi ne nere obisi ni ote kunora ere obisi ne gochengie muntu te kunoria bitu wenda kunora kala kwa moko kuna na bakunjeku orugairo kanorera no nande ese mwananchi ene gukwiroia ya gochengia ugatembea nonto kuria wira ikoru ira mama akaua MUTUMA kethira kunoa na ume thirikari ne ane. Seriously, is that fair? Is that fair? Kwa naku kinya kurubate ana ntukui okaunjaunjene okau nande obisi ya MUTUMA ntwithinkia ni thamitwe na gwikwikarone bire ikoro ni untubura buretete murutira aja kaunti ya Meru. Ni mbinthithitie woni ndi deputy governor kenda mbingo obisi nera ntochio akaririte mukai ni mbimbuithitie kenda mberwa wowe deputy governor wale mwane getekia deputy governor ana kile mugoku imbibu ethetie
MCS no tuiwa mukuru wa Meru yetu uria mama ni binde mubwithiritie kenda ambiriria kumbatak nara ikaone bila weta muria ni binde mubwithiritie. What we have experienced in that office na ora muntu era wa muga yonda tembi atitura. I cannot explain everything. Meetings sira bona atugeta meetings na deputy governor. I was working with the protocol team kenda menya nara meeting ire, because of course being the PA I have to ensure the schedule, the program is tight, is okay, the seating arrangements where we go for the meetings is well aligned. There was no proper communication. Na nandi nteto iji ni kucheretia miario kuma Kiriakari na atongeria ba Meru. Bwa gutegerwa nkuruki ni ura miario iji ikonania ati utongeria bwa Kawira Mwangaza ibu kwathura ntere cha Nyambene kuringana na Mutuma Ntwithingia. Ura tugolelwa na ritho rukara ya kare na matharau ibu ontoba bamwe baweta mutemanione batewa baraba kwirwa baumite nture mwena Mutuma ka Mutuma ko nunca MCS bembe bakara yaka, yani lazima barume Mutuma kenda bona maendeleo ndene yembe katote naki antumetu ba Meru kitwarwe njou marwa nani mtombele demo yumbe onge bolwa Kawira Mwangaza impono ade nyonto ndo wangabano nani nyonto tai na habari kade nyonto ya mama ndiye kerambae ndiye bilibili ndiye biombe itiongekana bole ngaito mutiane areonga akarira muyamba onga akarira women ja onga akarira angono bona ntobeto eitero kinyarwe tatia nero ndobona bona twabingia otebu achore abo mtoraite batu atubaba na bene Nyambene. Mubunge wa Central Menti Kirema Ngushine amona seneta wa Meru Kathuri Murungi iboritie Gavana Kawira Mwangaza ekerututu onthe geretie kuthinga tama is that maybe Mutuma kago expectwa no gure mwekuru kana ugie mwana we expect ambiebu rombi baga atuka ati kumbiebu ukona bwa jaka nya ukumbitire and Mutuma is an ordained minister and as an ordained minister I know that he has some traits again to kira kimugwata we to batu get to training area it must to a certain extent and together county government ne expect bwa Mutuma na mwaru maba mpuru ataka bau no I know it can't work nonto uri mutumiria rojo aketheka nseneto mairia Kenya choice ya Mutuma kuma igembe no emanda mumite imenti ya deliberate nonto boy nonto kumbalance region ya imenti na region ya Nyambene lakini rebo adukania na mutongerio ngoro boy no wa region wingi antubara nabo bainde wingi batithirwa bakiye gobangani na kungariko wingi ikumirete miario nkurani kuma nteresha Nyambene pamwe batongeria banteriu bakimeneria Gavana Kawira Mwangaza bangi bakiuga tena makosa Mutuma Ntwithingia no batere gwitegera bwega ndenda Kawira aminyo iturakiri lakini au akinyaneria Mutuma tukanjeria kwaria kusito kona ntobembe tukwinyilwa no tongorio bwake Kawira bwa mbere director barabari ku bonde barakire atiete bembe abudere bonde te Kawira Mwangaza wena thina ke thirikari ya county oro na thina ni muntu wetwa deputy governor yawe mheshimiwa Mutuma Ntwithingia na bia tumatua thina ira nio turua aina thina no tuba kwithira umuchunguzete na tuchunguzete mantu arara ikuo Mutuma na kuonania ai muthao na ai mukua Ntwithingia ariwa tire ndiete nkare thina mwanka ngachenga uti atura wito obicie mama kuria mama nitetete mama no amwirete Ciaca ke naita kwa mwekuro wa kare iria nyire ateta kwa mwekuro wonto athuri ke buthuri na kure mo BAILI deputy governor abati okera ntuku imwe ete na nyaru kombe ka nyaru are ete ofisi ne governor aso governor nontu ibatwire nui barombere kura bari amwe ete aurie governor na ate tukuruta ngwe
a request governor kithea ni amwengwe kuruta nawe na auwe sore nonto makosa na thithitie ni kumania na murutira juju arena ndi minister wa urimi aja Nthigurune Mithika Linturi augite ati agacho Gavana Kawira Mwangaza bakarenthi baranirie na bona ura bagacokaniria thiria no kiru kiri utongeria bo county ya Meru gacho Gavana woni ni ngo twari nae twari noe tumenya thina ina ire tothiria atia tucokerwo uko no nto ministry yakwa na katiba yakwa matiba burekari mando ya agriculture involved no lazima nditangwe na county thaiye ndi kwenda koya na sunflower na mbamba ndene tianye na Meru ndo erio tukaomba na ntomba kuthangiri tangwe turanzoia inaonda arecho na Eldoret na Kakamega alafu na mumete manto ya kithuka na nandikira gieteri ikona kithura thiria ngwatanio no rumwe bigacokera kiri utongeria bo thirikari county ya Meru. Morgan Muti, Gîchunki gia Ciaca, Weru TV.